Yes, reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Mwe mudukurikira, mwe mwakoze subscribe, mwe mukora comment, mwebwe buri munsi mutwandikira mutubwira ko mubana natwe, mutubwira ko mwishimiye ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwezi kwa 11 2023. Aha turiyo ni mu kibaya, n'ubundi kibaya biti kibaya cya Kibumba, abandi bavati ni kibaya cy'urupfu kubera imirwano ihoramo. Nkuko rero twabibabwiye muri iyi misi yose ukwezi kwa 10 ukwezi kwa 11 turi kugerageza gukorera muri iki kibaya. Ikibaya kimazemo imisi intambara, ikibaya kimazemo imisi imirwano ihuje umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo n'igisirikare cya Kongo, harimo FDLR, Mercenaires, Nyatura, PSLS, abazungu, ingabo z'urundi. Uvuga ngo nkuko musanzwe mubyumva tubivuga mu biganiro dukora, iki kibaya kari kimaze imisi kibera imirwano. Aho mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya 7 ukwezi kwa 11 habyutse harimo gutera amabombe n'ubundi ari kuva mu gice twabwiraga ejo ko imbunda yarasiraga hafi na Trois Antennes, kuko yari yabanje kurasa mbere yarasiraga hari ya Kirimanyoka iza kuhava barimuka bimura za mbunda zabo n'imodoka za FRDC. Ubu aho turi n'ubundi duteganye na Kirimanyoka, turi hagati ya Kirimanyoka na Trois Antennes niho turi kuri icyo kibaya. Kandi uyu munsi cyatumye tuza no twabwira ko uyu munsi umugaba w'ingabo za Kongo General Chiwewe yarayaje bitunguranye mu mujyi wa Goma. Umujyi yagezemo utarimo umuriro w'amashanyarazi, umujyi yagezemo uri mwicura burindi. Bamwe bati M23 yakase umuriro, abandi bati FARDC yakase, abandi bati umujyi wa Goma urafashwe. Byari inkuru zitandukanye, ariko ikizwi cyo nuko byaje kugaragara ko ari poto yasenywe akwingiza gusenywa n'amakompura cyangwa se amabombe yatewe avuye ku ruhande rwa FRDC. Baza kubishyira kuri M23 mu gitondo igihe kivuga iti nyamuneka ntabwo ese twayateye muratubeshyira. Aha rero turi icyatuzanye cya mbere cyo muracyumva ko icyari inkuru byavuga ko umuyobozi w'ingabo za FRDC nawe yiziye kuri battlefield cyangwa se battlefire, yiziye kunuza ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kiwanja ya vita, aho yiziye. Aha rero kuza nk'ibisanzwe kugira tubashakira amakuru mutazayumva ari ibihuha cyangwa muyumva handi, twaje niba byoroshye mu rugendo umuntu aba yakoze, aho umuntu ashobora kuza hano aje gushaka amakuru kugira ngo murusheho kubona amakuru atari ibihuha. Ntago byoroshye, n'imvura nyinshi iba iri hano. Ni ikibaya kibamo imvura umunsi ku wundi, kiba kirimo ibyondo, ni ikibaya kitoroshye kukigendamo, ariko kuko akazi ari akacu kandi twabyemeje. Ikindi twirinde ibihuha, twanga ko abantu bacu cyangwa se audience yacu ihura n'ibihuha biba bitambuka. Twizira kuri feed kugira ngo abantu babone amakuru y'ukuri. Nyamuneka rero kora subscribe, kora na comment, kora na like, kandi nkubwira ngo tera inkunga Bwiza TV na bwiza.com kugira ngo tubashe kubona amakuru, tubashe kugera kuri tere. Kugira ngo tugere hano kuri tere ntago biba byoroshye bavandimwe. Ngayo nguko rero muri bibona ko aho turi ku kirunga cya Nyiragongo, turi munsi yacyo. Ndi kukireba rwose kisa nkaho kiri ku ruhande rwanjye rw'iburyo. Ndi kureba Trois Antennes, turateganye, turegeranye. Kirimanyoka iri hirya nayo ku ruhande rwanjye rw'iburyo. Nuvuga ngo ndi hagati ya Kirimanyoka na Trois Antennes. Trois Antennes ubwo ni uba ugana za Kibati. Aha ndi nababwiraga kwa Mama Oliver ndi kwabona hakurya iriya so. Ndakubwira rero ko ubu turi muri kibaya. Aha twaje kwirebera haramutse gute, bimeze gute, ese Chiwewe General Chiwewe waje kuri uru rugamba arabasha gutera akanyabugabo FRDC itsimbure M23. ese M23 iraza kwihagararaho, M23 sirabasha gutsimbura FRDC isunike cyane, kubona ko niba FRDC igeze aho yegera Kirimanyoka, itsimbuye ahateganye no kwa Mama Oliver, bivuze ngo ibintu biri kugenda bigeraho bigira ahabi kuri FRDC. FRDC iri gusubira inyuma cyangwa se iri kugenda imbere y'inyuma. turi kugenda imbere isunika FRDC ikagenda isubira inyuma. Hari umuntu wavuze ngo kuki FRDC iyo yakoze advancing ntabivuga. None se mvuge ubwo ndavuze ngo FRDC iri kwa advancing ijya mu mujyi wa Goma,
M23 kwa advancing igira gute yikurikiye. Ngayo nguko rero mwese mukurikire Bwiza TV aho tuzagenda tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru akivugwamo kugeza ku ndunduro y'urugamba, kugeza M23 yumvikanye na FRDC, kugeza FRDC itsinze M23, kugeza M23 itsinze FRDC. Nk'uko rero turi hano muri cya kibaya tumaze iminsi tugendamo kuva mu byumweru bingahe bishize, aho turi mu kibaya cy'imirwano cyangwa se kibaya gikunze kuramo intambara. Nk'uko mubibona iyi ni borone ya 18, urabona ko iriho rwa aha ni ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho inyuma y'iyi borone niho hari amahema ya FRDC. Nk'uko nababwira turi mu birindiro bya FRDC, turi mu mahema yayo. Hari inyuma murabona ko ni 3 antenne, dore ikirunga cya Nyiragongo, uvuga ngo aha niho turi. Kubwira rero ngo Bwiza TV hakugere hose, irinde ibihuha kuko turahari kugira ngo nawe ubone amakuru. Yes Maisha, hano habonye rero ngaha aho tumaze iminsi tugenda ahantu henshi hatandukanye, tujya tugaragaza ikibaya. Uyu munsi twageze kuri borone ya 18. Urabibona ibyo twabwiraga abantu ku munsi w'ejo, twabwiraga ko amahema ahereye hariya imbere ya Kilimanyoka, ukaza wayabonye ngaya amahema, dore tuteganye ntuza na 4 antenne. Ngiya misozi, hari imisozi bambwiye ko yitwa ya Mujoga. Iyo uvuye kuri Mujogo itujya Buhama, ava Buhama kajya Kibaya, tukava Kibaya tujya waharenga tujya nuvuga Kanyarucinyi irimo hano hasi. Nuvuga ngo ubu ngiye gutya nahita ngera Kanyarucinyi. Yego Maisha, hano hantu habonye gutera ya nibyo. Nyuma yo kuva mu birindiro bya M23 ubu turi mu birindiro bya FRDC. Mu by'ukuri isaha n'isaha babiteguye urugamba, isaha n'isaha buriya natwe tuhari dusa nkaho turi gusahuranwa kuko anga ntago wavugira ibintu byinshi, wagenda ukabivugira hirya, ariko nanone uri gusahuranwa. Uvuga ngo isaha n'isaha bombe yava mu gice cya M23 ikagwanika ikaba yagwa ahangaha ikakwirenza, cyangwa se nanone nabo na FRDC nayo ishobora kuba yajugunya ikakijugunya nawe yakikujugunya erega yakikujugunya. So tubabwire ko nahangaha aha niho turi tureba na 4 antenne, tureba n'iyi misozi yose twababwiye, Kibati hafi na Kanyarucinya, tureba Nyiragongo. Nuvuga ngo ahangaha niho rero hari mu kibaya cy'iki, ni cya kibaya n'ubundi tumaze tugendamo, cya kibaya cy'urugamba, cya kibaya cy'iki cy'umuriro gihoramo intambara. Mu myaka 10 usanga ruhora rusibana kuva mu myaka 30 Maisha. Nkuko twakomeje kuvuga ko turi mu kibaya, turi kumwe n'umuturage utuye ahangaha. Mwitwa bande? Nitwa Tuyisenge David, tuye mu mudugudu wa Gasenyi, yego, kagari ka Kageshi. Ariko aha turi ni ku borone ya 18, ituye mu mudugudu wa Ruhara mu kagari ka Kageshi, umurenge wa Busasamana, akarere ka Rubavu. Hano muri Busasamana turahaje n'ahantu ubona hari ikibaya kirambitse. Iki kibaya ubundi umuntu utakizi wamubwira iki, wamusobanurira iki? Iki kibaya ukuntu ngiye mvuka muri aka karere cyangwa se muri uyu mudugudu n'akagari, iki kibaya mubona ni icyacu, ni icy'u Rwanda. Tugabanyije ubundi n'aya maboro ni mubona kuri borone ya 18, ujya hirya hari 19, ukamanuka munsi hari 11 na 12 ugeza kuri 17. Ubundi tuvuge umuntu ko mbona muri kino kibaya harimo nk'aya mahema. Aya mahema abamwo bande? Aya mahema abamo ingabo za Kongo za FRDC, ariko zivanze na FDLR, zivanze na za Semusi. Ni imitwe iri hano muri Kongo, ni imitwe myinshi irimo. Ujye uyibonera se mujye mushobora kujya aho tuyaga mukavugana ukamenya ngo ni FDLR uyu niki. Simvugana nazo kuko sinanifuza no kuvugana nazo, ariko amakuru nawe urazitinya. Nawe ndazitinya. Ukavuga ko uhuye nazo zakwirenze. Hanyuma tubwira umutekano muri kino kibaya wifashe gute? Umutekano ko wifashe hano wacu turarinzwe, u Rwanda rwacu rurarinzwe. Hano mubona ku mupaka haba hari ingabo z'u Rwanda, na n'ubu zirimo. Ko tutazireba se? Ushobora kutazibona bitewe n'inshingano baba bafite. Nizo zigaragara ko zazihari. Zigaragara ariko zirimo. Baba bakeneye gucungana n'umwanzi ugomba kwinjira, akatwinjirira ugasanga barabonanye, ariko dufite umutekano usanzwe, mbese urasesuye nta kibazo. Ubuse niba mufite ubwoba
ubwoba bw'abantu bafite amahema hano, ndavuga aba FDLR, izi Nyatura, izi FARDC, bano bantu baba hano, izi mayimayi zikambitse hano. nabo batugira bitewe nuko turinzwe, turi mu gihugu gifite amahoro n'umutekano. Turabiteguye isaha ku isaha nibaza tuzabonana. Nawe uzarwana nabo kandi uri umuturage. Tubona imbaraga mfite se. Tayari hano ndamuturage wo tusi turabasirikare. Mwiyemeje kurinda igihugu mwana cyane n'umwana uri mu ndanye nawe sazi kazavuka ari umusirikare wo gucunga umutekano kuri uwo mupaka. Nta muntu ugomba gutera u Rwanda kandi maje. Hanyuma igihe cyo nibaza mu gitondo babyutse batera amabombe muri iki kibaya, iyo bateye bombe ntiba mufite ubwoba? Bo ako bagashobora kuza ariko bite nuko babiri iwabo. Turavuga ngo okay biri iwabo iwabo, kandi wivuze abantu bari kureba kino kiganiro bumve ko uravuga iwabo. Aha duhagaze turi hene gutya iburyo bwanjye ni mu Rwanda, ibumoso bwawe ni muri Kongo. Nuvuga ngo nta na metero imwe ngaho. Yego. Nuvuga ngo hari muri iyi metero imwe niho iwabo. Yego. Niho hatari umutekano. Aha niho hatari umutekano. Hanyuma muri iyi metero ariko twe hano kuri hano duhagaze hano bari kubona hano hafite umutekano uhagije. Ariko duteye intambwe gusa gatoya gusa umutekano wabuze. Uba wabuze neza. Ngo kumajije amabombe yabyutse ari kuvuga rero. Hari imbunda yavugiraga hano, urabona kuri zino teni ziri hano kuri uwo musozi. Kuri zino 4 antenne. Uko turi neza turi mu kibaya kiringana na 4 antenne. Yego. Izi ndeni rezo ubona hano ni wabyukiye avugira imbunda mu gitondo. Yarasaga yerekeza za Kibumba. Hanyuma tuno dusozi uvuye ku iki kirungo tudusozi batwita gute? Bo hano kuri dusozi hano bahita Mushoga. Kuri buno musukano gusozi karekare kariho umwotsi kari gucumbaho umwotsi. Umushoga hano kaza Kibati. Kuri kano Kibati naka kariho kari antene. Waje karako musi katagira ndene hitwa Kubuhama. Hano hitwa Cyabwato. Kano gasozi kubona karimo amashitingi. Hari hitwa Karenge. Kirimanyoka ni kariya. Kirimanyoka ni hano kari musi y'ikirungo. Hari niho Kirimanyoka. Waje haruguru niho wumva ngo ni kwa Mama Olive hari akuri ari ariko FARDC ntago icyari. Yaravuye ya mbunda yaravuye. Iyo mbunda yaraje iri hano kuri kano gahema ndi kukwereka kano kari imbere yanjye. Kano gashitingi kinduza k'icyatsi. Kano k'ubururu. Iyo mbunda yimutse ivuye kwa Mama Olive iza hano. Ni hiri. Kuki bayihakuye? Bayihakuye bitewe n'igitutu ingabo za guriya mutwe gwa M23 gwabokeje igitutu. Babonye kuba arayi batwara babona kuyicuma hano bayizana hano. Muri rusange twe nk'iyo tunyuze hano muri iki kibaya, mwebwe abaturage batuye hano mamumva bimeze bite? Bo M23 yiciye mu kibaya ubundi biri iwabo. Ndakifuza tubigiraho cyane kuko iri iwabo, iri kurwanira iwabo. Hanyuma yo FARDC yegereye hano tuwe hano kuri iki kibaya cyayo. Ubu yo icumi kaza hano wacu, cyo tuba twitwara no kwitwararika. Kuko urebye nawe yagutwara kugira ngo itinjire iwacu. Oya nawe yandwara ariko abasigaye ndakibazo. Bajya batwara abaturage. Hari abaturage bakunze gutwara ariko buno ndabo bagitwara. Muri misi nta kibazo. Ibintu ni sawa. Ibintu ni munange. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.